उदालगुरियाव एसटी मोर्चानि सोमावसारनाय देहायारि गाग्लोबनायनि सायाव आर'जलाइ गथायदों उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो जिल्ला एसटी मोर्चाया दिनै उदालगुरि जिल्ला एसटी मोर्चानि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला खुंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव कंग्रेसनि एमएलए नहरुल हुदाया आसामनि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल मनिनि सायाव देहायारि गाग्लोबनायनि दायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय आर'जलाइ गथायो जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एसटी मोर्चानि नेहाथारि अर्जुन दैमारि आफादगिरि सुनिल कसिउ बसुमतारी आरो एसटी मोर्चानि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो बे समाव खौरांनि बिबुंथिया मा फोरमायखो फै जों नायनि भारतीय जनता पार्टी उदालगुरि जिला आमार उदालगुरि जिलार एसटी मोर्चार नेतृत्वत आमार अखमर डेपुटी स्पीकार माननीय डॉक्टर नुमल ममिन डांगरियाक मेन हेन्डल करिছে हेतुर प्रतिबादत आमी আজি ইয়াত ধৰ্ণা দিছো এই যোনটো মেন হেন্ডেল এটো খুবেই বেয়া হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত তেখেত আমাৰ এসটি কমিউনিটিৰ মানুহ এটো আমি কন্ডেম কৰিছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি গোটেই উদালগুৰি জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এসটি মোৰ্চাৰ নেতৃত্বত আমি আজি ডেপুটি ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিছো আৰু আমি তেখেতৰ ওপৰত একশন ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ আমি আজি দিবলৈ ওলাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ জনজাতি মৰ্চাৰ হৈ আমি কংগ্ৰেছী গুণ্ডাৰূপী বিধায়কগৰাকীৰ ওপৰত দুষ্কাৰ্যক তাৎক্ষণিক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰি নজিৰবিহীন শাস্তি বিহিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ধন্যবাদেৰে অৰ্জুন দৈমাৰী অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চা উদালগুৰি জিলা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কমেণ্ট কৰিবলৈ ধন্যবাদ